iyi ntambara ya M23 mubona ifitanye amateka directe na liberation struggle yacu. Uyu ukurikiranye umuzi ukuvuga ngo ugende ugere ku muzi w'ikibazo usanga ifitanye amateka na liberation struggle yacu. Niko bimeze. Abantu bagerageza gukemura ibibazo ntibirangire ntibive mu nzira, international community n'ibi bihugu byo mu inama tujyamo, impamvu ibibazo bitarangira ntibirangire nuko nta munsi n'umwe ikibazo gikemurwa from its roots. Bakemura mu buryo buri superficial bwo hejuru, ibibazo bikongera bigasigara hasi. Impamvu ikibazo cya M23 gishamikiye kuri liberation struggle yacu na mbere yaho ndetse kikarinda kigera no mu history y'ubukoloni, nuko kare agace ka North Kivu, Rucuro na Masisi na agace historically gatuwe n'abanyarwanda bose hamwe bageze nko muri miliyoni 6. Bavuga ikinyarwanda, ni abanyarwanda, niwo muco wabo, nta naho dutandukaniye nabo, nta kidutandukanye rwose na gato. Ari ugucuranga inanga, ari ukuvuga imigani, ari ukumateka, they are the same people, we are the same people. Ariko abakoroni bagabanya imbibi z'u Rwanda na Congo, naho ngaho barabakase babarekera babaha Congo. Kimwe nk'uko abagisoro babakase bakava kuri Musanze bakabaha Uganda 1910. Ariko mwibuke ko twebwe nk'u Rwanda impamvu badukase gutyo bakatwara n'abantu bacu n'ibice by'igihugu cyacu nuko twebwe twari twarakoronijwe n'Abadage, tutari twarakoronijwe n'Ababiligi. Kandi mu ntambara y'isi Abadage baratsinzwe, kandi muri aka karere Abadage batsinzwe na coalition y'Abongereza n'Ababiligi. Ni ukuvuga ko Abadage batsinzwe kandi twe twari ku ruhande rw'Abadage, twarabakoronijwe n'Abadage, n'ingabo zacu zararwanaga ku ruhande rw'Abadage, bagatsindirwa hariya Nyamasheke na Rubavu na Karongi. Ingabo zacu zaragiye, zimwe zahunganye n'Abadage, izindi ziradizatinga gutya. U Rwanda rero rwagombaga kuba punished ukuntu, rwagomba kuba punished ukuntu, ibice byarwo bimwe biratwarwa nyine turaceceka. So iyo demographic dispensation ituma abanyarwanda baba muri ibi bihugu duturanye. Uganda hariyo benshi, ni nka miliyoni 6 zirenga, Congo hariyo miliyoni 6 naho. Ibyo ngibyo bitera ikibazo mu karere, kubera ko mu karere hari igihugu cyitwa u Rwanda n'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, ariko hakaba n'abanyarwanda bafite umuco nyarwanda n'ururimi nyarwanda bari mu bindi bihugu, kandi abo bantu bagasa naho bashaka kwegera u Rwanda kurusha ibyo bihugu barimo. Ibyo rero kigatera ibyo bihugu insecurity. So rero ibibazo byaje kuba bibi cyane. Exfar n'intera hamwe bambutse muri Congo. Bambutse muri Congo, genocide bagomba gukorera hano bayikoreye hakurya, barayikomeza. Habaho impunzi zivayo zihunga. Impunzi z'Abatutsi zirahuga zivayo. FDLR irahaguma. Muri izi ntambara twarwanya na Congo z'urudaca, izi navugaga zirimo za Kitona n'izindi, leta ya Congo yakomeje ikoresha FDLR, iyiha intwaro ikayiha imbaraga. FDLR iragendera komera muri Rucuro na Masisi ku buryo abavanywe mu byabo muri Masisi na Rucuro batashobora gusubirayo, baba impunzi hano. Ababakomokaho batangira urugamba rwitwaga CNDP 2009, baratsindwa. M23 irongera irazamuka 2012 na 13 iratsindwa, ariko ikibazo nticyarangira. Irongera itangira ejo bundi ahangaha 2017 hatangira indi ntambara. So ikibazo
kiri hariya gikomeye cyane ni ikibazo cya nationality, ni ikibazo cy'uburenganzira bwabo bwo kugira iwabo, ni ikibazo cy'uko leta ya Congo yapurifarinze gukora indi mitwe irimo FDLR ikabirukana iwabo, niko bimeze. Ariko uko dynamics zigenda zihinduka, ikibazo cyahariya kigenda kiba more complex. Abo navuze miliyoni 6 bari hakurya, nta nubwo ari abatutsi gusa, abatutsi bo barahunze, nta nubwo bari. Ariko ikibazo gihari nuko umuntu wese uvuga ikinyarwanda, noneho Kongo yaramuhindutse. Uvuga ikinyarwanda wese Kongo yaramuhindutse, so bamwe ikabakoresha, abandi ikabahinduka. Nta nuri mu ngabo bakamutoteza, abafungwa bagafungwa, abicwa bakicwa, ku buryo ubuko bimeze ni ikibazo cyitwa abarwandofoni na leta ya Kinshasa. So rero ntabwo ari ikibazo cyoroshye, ni ikibazo kiri complex. Ntawe ushaka kujya muri roots zacyo ngo agisesengure akige neza, ariko wenda ubwo gifite abakirwanira biragenda byumvikana. Ubu M23 wahirwaniye cyane biragenda byumvikana, ubu ibibazo byumvikana. Niyo mpamvu consensus hari haba mu international community no mu region, nuko bagomba kuganira ikibazo kigakemuka politically binyuze mu biganiro. Kuba habira genocide iraba koko, baraho barica abantu, ariko u Rwanda se rwajyayo itaritwa genocide? U Rwanda rugiyeyo ku mugaragaro, ni ukuvuga ko rwaba ruteye Kongo, rwaba rwivanze muri Kongo, kuko kugeza ubu nta wundi uyita genocide. Nubwo iriho ari genocide ba kubera conspiracy y'abazungu na ignorance y'ibindi bihugu no kutabyitaho, ntawe ubyita genocide. Mu gihe u Rwanda rwo nyine ariko rwabidefinize, icyo gihe isi yose ntabwo yabyemera ko tugiye guhagarika genocide, ahubwo bavuga ko twagiye gutera Kongo. So the actual picture rero nuko nguko imeze. Na amateka aturuka ku mateka akomoka hano mu Rwanda, aturuka mu bukoroni, aturuka uko abanyarwanda bisanze hariya, uko bahahunze, nuko batotejwe na leta za Kongo zitandukanye, ubona zisa naho zitabemera ko abanyarwanda bakwiye gutura hariya. Urebye niko bimeze, kandi atari umututsi gusa, buri munyarwanda wese uri hariya wese afite ikibazo. N'abagerageje kujya muri politiki ubu nta numwe uri muri iyo politiki ya Kongo, bose babashyize ku ruhande. So ni ibibazo rero bizatinda, nge mbona atari intambara izarangira vuba, ishobora kumara imyaka myinshi cyane, ishobora kumara n'indi myaka 20 cyangwa ingahe. Ntabwo ari intambara izarangira vuba cyane, kuko iyo hari ikibazo kira idological, hari vacuum ya leadership, ntabwo ibibazo bikemuka. Kandi ibyo bibazo bibiri nibyo biri hakurya muri Kongo, ikibazo kira idological, ikibazo cya leadership. So ntabwo rero ari ibibazo bizarangira vuba.